Kımmatım atam bolup karından çıkmay körküne. Kımmatım atam ötken sonra kelginler kelbey körküne. Kelemim bir kökünde, kelemim bir kökünde. Para keldi. Nagız Kırgız Kayrık eкен да, баягы элдик мотивдеги жазылган жырлар. Анан айтып коет го. Айыл бул ата энең жакындарың бар үчүн айыл. Сени күткөн адамдар бар учурда айыл депчи.